Suspend dai ba declare cuti. Suspend namta di kelas for the time being mo namta spon. Nakadago jing siya bamdu kaying school jong Khasi Jaintia Presbyterian High Secondary School Shillong nakaliang kibor pnia jong school lethu balarai ben pesange ne suspend da shitayo kajing pelong school dia kikna. Haji gram kila pathai khubor wen kino hikai kate school babu kular khongjiram lethu banakaliang kibor pnia kinshong berkhat dia ki sinjam kibakin shim hagani shitayo bat ong. Pagai eksamen shiteng senam kanya baik komala penbana berkiburu kajing kerpat bagi kena pulih kini Aisha shiteo bana kaliang jongki kesa ai kajing pentep hak bai day kajing pelong school biang Kumunong hikai bala hikai ang ni live news senam di ngapen pau kajing sungsi. Ndai tang ngi sung pendem. Ndai ngi sungsi sung mong haba kani kajing school haba ngi hikai ang ni nadu bung step hadu janmit along kum gayeng na jong kelasu kulo nami kelasu ingresan lempoi perkat di nakaliang jong ngi kinong hikai nak school ki parents but iwai piwai ni penpau jing sungsi ni penpau jing ketang se ni penpau ru jing du ko bakra ntang namta ka school ndai namta ka lawe jong ki thana ru jong kan ni kai jong school jong ni di kindong ni kadau te nganum la ra ban om rai I mening sisngi wat uskida wat kini ki basa ang ni ru kila om ba ande kila kendit tia komba arji ai kading ha la klan ti kajian na kanu kadau ni ira tangin pat la man batai sai ni kepat ni nu ki badon di jintip kila man ai jintip yang ni nei hadu menta himna ban om na kanu kadau ba perlu kami ka ing kami ka jing school ini. Si kumalong menta I principal ila declare la suspend dai ba declare cuti. I suspend menta di kelas for the time being mo namta spon. Naman ba abi mo upload kami ka jing kai kamlong man penong kelas hanglong penong kelas. Tendai kum kinong kai kum ke school we are very much concerned. Ni langsung kia falan khamtam di kena school lani di jing pulih jong kena school. Di nakaliang jong ka school kalau akot kerti mentah kesini Shivaji mengin long ke staff meeting nakaliang menjing ti mentah kadang long jidang yekren ban nakaliang jengi ginong hikai staff ada gini kren sibit kumnu bengina mentah ka bawe jong dikene kena pulih ban an ong yepi nama ba kum ginong hikai nisngu kia nisngu vi al consent ya ka fusion ki ginom la ban ong ba kindu chna for the long term vut hi kan ni ngin fany ang ve san ni begini kilat kinti nang ba ngin na ban penong kloi ya ka ai ya ka kelas ti la da long kepala ngin persang ban manage ban penong kini building tu ba la kan nu adin stayo ai ngin pendek kin ai lat chai ngin pendek na sadong ki pat ni nang ta kan da muslim ngin persang hikat bala ban penong school biang kenang maginum do utna ini api rigi kena school ni api rigi nik pagi parents ikadian bat kunju rugi vai like minded mo people la nik padba ba in belem ya kan ni kendiam ya kan ni jinjia jungi haraba nakalian jungi ru bot minum muslim in perkat ya kan ni mo fanyong we samin nang baginum do pala pitna ti kumalong menta ki badu kalong nadu class 6 idan la ni gibun balaya section nadu 6, 7, 8, 9, 10 kini baru kalau abam do kading di gini di primary hang ni di school primary gini la kajong building gini kin kata ai kita strategi higher secondary ru mut kitu gi jing mau kading kam kata ai di kita gi school step ru katu galak point no ka fire bikin di ka ding kam kata ai tindai ke bagabam ko nadu di kamna class 6 hadu kelas 10 lai section go ke kelas kini kala adu kikna hostel kumalong menta naman nila suspend swai di kelas for the time being kala manlong si sausing samsing kala manlong stayo kat bakalong ti gibabun ni pa kemud lada manlong school bing suspend gibun gila one pick up mo gila one yalam no sisnong but insa announce ngin sebenarnya in due course of time hakapur babiang la kalong Monday na Tuesday ngin penong ngin sepentip ngin asim gin nomor phone di babiang nemtai ki nang ba nla long school king sawan biang kim dai man septin kim dai man panik
nama boleh in persang hikat bala ban ban take care ya ka jing ya ka future yang dikena kata kade jing sengau yang ni kinong hikai kinum ailat bakin du palat dikena khamtam la ajan exam khamtam nia ba ka kurs in persang hikat bala kum kinong hikai patum school ba ngin take care ya je study yang dikena kam dei wasuk naman menin ka sim lai menta kade ka mandi di ngini perkat king hakanu rukom lada ka simpo di alai tayo te ngin habla daga daga online ngin habla di ginut kam dei kata ni su kena ngino hikai je ndai lada ka long tang si lai sini song sini kam don ni ini begin van hi ha classroom kena bi tham long more effective jing simpo daga bagi van ban batai ko classroom kata ngi kin ve ha jing start yang ni naman nginum ya ka future la ni ka jing puli yang kena và kim lệ nước và căn nòng lệ nội vác hình như sang bàn lệ cái này cái bên cạnh mà cái này mua thằng nuôi cầm rạc là sum nuôi in đây cái nuôi bên nama cái lại in một cái cầm đây xin ông tăng xịt nhạt xí ai thì gặp phố và những cái pa thì cái parents cái đen yang kena mungkin suntuk ya kan ni và semua lasya ngim la mà cái lại in cái bên cái mấy kum nuôi in đây cái bên kum nuôi in đây cái mấy cái blackboard pat cái classroom hadin nang ta in sepenuh yang ni cái kelas kat bangila ini manit baik kat bala nang magin numru usna kata kade gi jing sngau jong na ko monong ska ikat te gila long de pe lot bro khai de result matric te gila ya la gi khna ha banai bala gi poi third division gi poi second gi poi first gi poi top 10 kata te gila de ya la ada kasong haki di la si gini gi kendiat tayo mo si tayo kala ami result in siap pe ya ka e gi don kam ngin sala ndai de ngin thot ngin distos ya ka study yang kena negila ayo certificate ngin ai tin nek puli la kalong hang ni la ni ha ki long di school ngin nom pentot kan ya bai hi kuma kalong ban ni kepat hiru mon gi bos soka ba ki ve kin ya rap le yang ni ma bila i ya ni ka apot mo kata jadi ka ngina ai kendu kum ke school bro oi